Oras salam sobat mah bataha ganupan. Diar pay mepukah kita lawan tay baga sadarion. Pasir sirita mahadirion talang manjalo hatani nay bata martong bumahita. Terima kasih mai sombakon nami hubamuham Tuhan nay bata. Nado mamambere arina bayu huben nami. Jana sihol mapukahon nami arina bayu riapa koniham. Alanya lube mahatamu. Alaw manisay nami, janain matungon Tuhan, na gabi guloman ben nami lo mandalani ari-ari ni nami. Ijalohan nami mahatamgin, ibagas goran yan akmo Tuhan Jesus Kristus sa nami magtungon tukumami. Amen. Hatani na ibata na gabi renungan bata bani sadarion ay maung bani 1 Kronika bindu 20 ayat 12 ihatahon berijay. Marharorohan hun bamudo habayakon pakon hamliaon anjaha hamdo manggomgomi haganup gok bamudo hagogohon pakon puasa gok bamudo patimbulhon apa pagogohon ganupan ay. Amen. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus adongdo kalimat na manubut. Janganlah lupa kacang pada kulitnya, tapi anggo idalani hita bani perdalanan ni kulipon, gue halak na lupa bani masa lalu kehidupannya sehingga mahol ia lahu terima kasih. Napaima ayat renungan taon, ibu dini ayat renungan on takas torangdo nagabe ripune pamujion ni si Daud aima pasal guguan pajongjong rumah panumbahan. Si Daud mangahapon bahasa rumah panumbahanai ipajongjong sedo berinisiatif jana bertujuan laho pasunang pun diri ni jana lang laho pajongjong pun kubani jolma. Nah marhitehon niai ternyata ibaga sahurangan rosi bageni persoalan nalawang mandopak pun pajongjong pun rumah panumbahan on sirsir do Daud memberehon nadong bani naha ase saud jongjong rumah panumbahan ay. Kita akan lupa nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ternyata hasil sirum ni si Daud ijon pataridah konrosi respon yang baik na ibahin hubani na ibata sehingga das mahita bani ayat 12 on si Daud makatahon marharorohan hun bamudo habayakon pakon hamliaon. Kenapa si Daud berani menyatakan hal demikian? Halani tak kasih botoh kita si Daud bani panorang ay na sinobut gaber raja itonga-tonga di bangsa Israel yang memiliki kekayaan dan juga memiliki berbagai apapun, baik itu prajurit-prajurit yang luar biasa. Tapi lang ay dalam misi Daud laho pasonangkon diri ni rosi pataridahkon hajongjongan ni. Tapi si Daud makatahon bahasa kuasa na adong baniai rosi habayakon na adongai haganupan harohani humbani naibatado. Nahalan niya hita haganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Daud mengingatkan kita dengan sosok bahasa Daud adalah orang yang tidak pernah lupa berdiri ketika dia duduk. Ana si holi sobutan nami. Rado da sanggado maijalohon kita. Ana si nobut habayakon ni dunia on. Gabe lupa hita bangkit untuk menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Ase marhitehon ni renungan on iojur jana ia jari do hita. Bahasa kuasa rusi jabatan atau pinadongan na adong bata. Itu semua datangnya dari Tuhan. Jana bahen hita matungon ahana adong bataay gabe hataridahan ni terima kasih tahu bani Tuhan dengan cara dan gaya hidup yang selalu berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan lupa bahasa semua yang ada pada kita itu bukan karena kekuatan kita, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Biar Bapak Inang ase
lambin matungon. Iparguguhi hita, makaguluh penghajungjunganta, ito nga to nga ni jabatan rosi status agi hinadonganta, ase ulang maguhita, bani ahan na adong bata, tapi marsangap matungon Tuhan, marhiteo ni hajungjunganta, ibagas bagay ni jabatan na idong pakunhitan ma. Amen, martunggo mahita. Terima kasih hubang Tuhan, ijalohon hanami mahatamuin, jana marhasirsiran dohan nami. Asilang binipatarida kon hanami matongon, bahasa haganup na dong ben nami on haruruhani humbangu. O jurham mahanami laho mamakihon haganupan na dong ben namiin, pita laho pasangap kon ham. Galek dohan nami Tuhan, tapi margogo doham, laho manugunugu hanami haganupan, ibagas buwe ni hagalekon nami. Tengeruhur nami, idop mahamang idakan nami jauh mabardosa on, jana ibagas tenger ni hur nami, ihaso maniham Tuhan nami tongon Tuhan, lau makorjahon harosu ni hurmu, ibagas goran yanakmu Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo bang. Amin.